Kajing penmi ke sarkar jela ya kajing penbana ke balak kedo. Babaro kitrai kali kin haban lej ban Pynthymmai ya ke pollution under control certificate ha ke Pyntreikam jong district transport officer kam shimla penhun ya ke Nyotrep integrated territorial organization Shillong city. Barhaga arpo Nyotrep jembang arajar arfusan kala lej ban ya kendo ya commissioner and secretary ke tanat transport Usanje Goyal. Henry namar ka jingbam donjong commissioner and secretary ka sengkala IT no ya ka shiti ha personal assistant jong u. Haba karenj kilat pathai khubor usamla balajit jerwa secretary ulaong. Baka sengkam don gano ka jing persya halor kani Henry ka sarkar kala dai ban Pyntreikam digital bed ya ka jing Pynthymmai ya ka certificate lingba ki pollution testing stations but amban le manually lani ban le mi sha DTO namar ka jing jor ka kam Bamsap. Tasni wan keduk di Shillong Mail, Sanjay Goyal, Sanjay Goyal IAS, badai Commissioner and Secretary of Transport. Then wan keduk na hakalor kani ka public notice bagi issue haka arterik ini araja apusan ka public notice number STA 128/28/2 ba under the motor vehicle rule. Debat kini ki PUCC berofat dia kali kita ben manually update napo man ki DTO de lada kimle ya kan ka updation manually napo ki DTO ki badan de berofat ki tax payment na ki receipt na ki registration printing berofat kin hal kin sange Jika ni kabu kajing hadin bagi lai syong bagi try kali bagi banyak kali badan kali buat private buat commercial Tingi lai keren bahai kani bagi la tua jemut phan ki. Hadin bagi la tua jemut bagi ni ba. Kani ka ailat hai ya ka corruption. Ka ailat hai ka corruption ko wei ka bani ko. Ka ailat hai ka corruption. Naman ba kani ki hablik manually ke sim bagi manually Kindan be kita ki agent ki bansim kabu kini ki try kali na ki nongya kali e kadi kawai kadi kata kabaar pat kalong ba bali ka sarkar kada don kamhi bandale manually ya kani ngin dapit kum hapo kiwai ki state kum ha Assam na West Bengal na hanu ru kani baro fight kala along digital ba direct na po pollution testing station kila update nang tu bat kalapoi dia hatu hapo ka MV bahan na timdan kam re banlek hapo DTO banlek register biang banlek peni takikat kisla bangi ngila ada one test ka pollution ni timdan kam re kata kamlong lengthy process kalau along ke short process but kalau hassle free process ru ya ki try kali ki badan kali ti ang ba Sanjay Goyal ru udang dan on tour Tingi kami awak bani kendo tingi 8 yang nakawai ke puan dari Ladan Mr. Sanjay Goyal Ladan ke ni saya wan kendo dia ni kenang ba kini yo ban update bahai kini ka sistem hawat ka best plat mo nginde ra ba ni ong ba kam dei ra ka babiang ni ma handrei ka sistem kam biang kalong ba kadan ka jing pentut kalong ka jing pen jrong ka proses ba pin register manually Namar ba mentang nilai babon berokait ke lalong digital ma lewat nadu ki fine ni ru ke lalong digital te balai mentatang na menta ini tang na menta pollution certificate ma bangi hab banle hadu ban update na po DTO Kamun ka jingkwa jang fi menta kalong ba pin top tai fi kata kalong baik ba kidai ban le ba ya kan ni digitally kan direct na po PTS kita kilong ki pollution testing station kemudian po mo yung mo blay dikin update by direct nang to kay na po system yung ki namar kiladan lupa kata ka technology nang tapat ki software kiladan lupa kidon kam tang ban update ya ka system kanang ba kani kan long hassle free habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pindon kam daki mar ba mudon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya